hak bani kong do ngada pa kijing sukhya komersil namar kini ki kijingja ngakuan pan ken mau yaitu ki lai tli ki ken hon ka bani kong ni ken hon ka ba pelong ye ki banja ka ba a ni ken hon ka ba ki pet kai ya kijingja ka ba lai ni ken hon kim tip ka ka ba la ja ngan keli la dia bangen nan keliru ik parano ngenap jong ka VP mano na pre nakini kila kinun hakano kamangi ni ha langi ha ba kanun ka banikong ka pelong ki banja nangi ha ba kanun ka ba ar ka bangi pekai ki jingja nangi ha ba kanun ka balai ka bangem tip ka ka balaja nangit scam magipai ba jong constituency ka bang mikmat lembaga 17 North Long constituency kaba kentup lang yakin ki atli ki MDC kawai ka mokhan panthor constituency bat kaba ka 19 jail constituency jail 19 jail constituency ngalong ki power balik mga sim karay mga susngap nilay pat mga perkat kabang puson kamay jingsuk ya kamay jiyot ya nama jing sisha kadon hapo jwa Adi malah perhat, malah kelatia, keladem, masuk, baka penderan, yang asiman, makaron kejengong, baka jing snap, kedai kejeng menjo, silent is consent. Dia lor tak nomborin, ngapai yang seketiin jongblay, kebapen kenal, baka don kepor, yaki baru, kepor kebangin keren, bat kepor kebangin snap, ngasmo. Bangpen kan mau kekelemat ke bangan room bangpen slot jadi siapa sering VPP mau makan nu jing semut tiang tangga kerten kelapen no lupa ya kemen sia macam mana tangga kerten jongka ke voice of the people party nana perkat bakal ke voice of the people party lehalo kini jing jabaro nganut banong nganut percisan mengadon hapo kadai ke voice of someone kaba baro upai ba positif ya gejing sisa baro tinrai kane ka bangile iwan ahmad jongpi media sapi pai ba kamut ban pensotu baklaya pi kamut ban yalam baklaya pi kamut ban plumar jemut epi nyemdoni ni don bitik gejing temu jingi kalong bakhoi kaba ba kabangin ya na ka banta chata ka thong ni yalam ban penklador ya gari barkajat pengri ujungi ban penklador ban pen scam ban pen bahapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat shiki ki baba bat chama kham ba susu bai ba bi ngada ko sokhya ko man sir ngamla chu skap ko bala pen pau hiru rang ba kadai ga sisa ba hadin mengayo ka phone call hadin mengakendu gibriyo habaya tho habaya briyo bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hiyan Yo menle kumno, menrai kumno, kidon, kini ki bang kuat tempau pi, kidai ki nong kersan berhem mensiam, jong pra, nama kidon ke jingkernan, badai tan hau pra ni nak morai ke jingkela, nong sok ke mensiam, nama kidon go, ba menle no ska UDP, menle no ska kongres, menle tap bot show, lani menle no ska nota, masngo ba ke kamram jonga, ke kamram jongi lang baro, ba ke deiti ba ke jeket clear. Ni hap baruan cipi ko pai ba mabuat pen kenal bagai ke baca ke ba belajar kadai hapo konstitusi jua kebangan ada ban persya hakmat ke sisi bang ada ong yaki bagai ke ba pipira ngan namla menjur bagi ba persya apo ngan persya syaba kemarin semua di kadang amle punta na semua pentimau tu kentir bong ba God dies many times before that. Uriu kau pun wada biak bonsin shoban mat biak jenyak bersisa. Nan perken mau haki por gisinam balik haki taki profesor badan borong ngadap ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok sistem hadirin ba ngila job ya ki amalia dengan sukun ngadai ubrio biasa bat ngayai ne apa yang kata kejengele apa yang kita jekun mengakan mau be ia kipai ba
Kibala jit nga klampen kitram. Kiba jit nga omnam ta kajiman toy jo kismet. Kanu kiba it bathoy kiba don sabar sa konstituensi kiba don ka vote. Kiba don ka jing it ka jing shanya par ka jing kermen hanga kumno mikmat. Kumno wan shet kalai ki. Kawan ka jing tenra nga. Habang atia nga dem don jaka.